Ghana Premier League match day 19 ebe continue nyambo china Sunday ana chese betimi atwa som enso etimi eho Asante Kotoko ekobo etietimi efene se inso atreman opanyine efene se Prosper na te ogum enso etimi de traveling squad etimi ede aba ya de honsam nyina so etimi ede ebro na bibia so etimi akoso tima efene Sakrato folk enso nkomo ha pa chese no enye easy ede nyina so no enso etimi ede basere mekan no Ghana Premier League ebe continue nyambo echina no mepacho echina no uram awo ho ase ne tie team a yefane se Vision FC ene Accra Lions ene Deboni ewo ni aje kraku the second sports complex referee no ni yefane se ni Kofi Gideon ono bitmambo ama da game no so etima koso nso atrema ne Asante Kotoko ewo nana Kramansa Park ana game no timi eba so referee no George Vamawo Ali Timwaba assistant la 1 ana George Akisiboka enso assistant line 2 na fe Amadu Ibrahim enso etimi fourth referee Hokara United ani time fane se Brekum Chelsea na de ebani Ali Mahama Sports Stadium Emmanuel Graham enso center referee Mediamani Legon Cities TNA Stadium referee Mohammed Misbao na Adriana Stars any Bechem United Yaboni Nana Adjiman Badu the first pack and so about so referee Prince Okoto in Tiamwa and so mama game no so etimi akos bibiane Gold Stars and a summer test bibiane dance pack referee Charles Bulu about officiated that game no Nations FC ni Young Apostles ewa Linklin Stadium mepacho Lord Nate referee na fino Urama Dreams FC ni Basakewale Stars game na timi apasom ewa Tuba Astro Turf no so enom Bariki Su Salifu center referee na opiem ewa tima efane se Asante Kotoko so ya opanyini ayefane se Prosper na te ogum enso etimi de squad almost be available for nyambo china game no etimi ede aba abonti goalkeepers no me pacho momedi kan maw ni ayefo se injury update no omo so entimi engosi aka nyambo china ema Asante Kotoko no goalkeeper ayefo se Frederick Asare enso out of that game enti baba so no afei Kwasi Asante enso new player ono so etimi amese that game no kote etimi epra Albert Amwa enso etimi kan Fernando Barsi and so etimi kan Emmanuel entry Elvis Chey Bafo almost players omunya available for nyambo china match two goalkeepers ni efane se Mohamed Kamara and boy efane se Benjamin Chum and so etimi ekan home afi Lord Amwa Daniel Edwin Ajete Patrick Asiedu Joseph Ablo Samba Indongani Onel Henry Kwame Ansu Michael Ayesefa new player no ono so etimi uramu be Justice in Kukuble Samuel Tenidu Michael Chey Jamana and so etimi ekamafe boya yefane se Andrews inti Manu Baba Yaya and so etimi kan Peter Amidu Alka Dauda Saka Kwampoku Samson Eduku and Isaac Minta we Isaac Minta the first time just a Kotoko and so etimi ordinary room match day squad match say and yesterday so etimi konti Benjamin Chum afi Mohamed Kamara Lord Amwa Daniel Edwin Ajeti Patrick Asiedu Samba Indongani Onel Joseph Ablo Henry Kwame Ansu Michael Sefa Justice in Kukuble Samuel Tenedu Michael J Jamina and so etimi kan Andrews Intimano Baba Yaya Peter Amidu Aka Dawida Saka Kwampoku Samson Eduku ni Isaac Minta and so be traveling squad edi amatima ye friend say Asante Kotoko yenko Hatofok me pacho eno Hatofok game no ba so na che say enye easy kra na fantastic player no and so set or say eno set or say touches Makuma 55 ono some etimi touch ball Makuma 55 na that 55 no the party na say enye easy cry what dribble me pacho na say dribble no 7 out of 10 dribbles and come set or say take on no 5 out of 10 and a foul say almost this set or say to 12 no Makuma enkuno 9 and I say almost this set or say 12 passes no key passes no na
3 out of 5 achese no so etimi ekoso long passes 2 out of 2 and so etimi koso my boy fan set was say me part wa more shot on target and wa more shot on target pattern performance no na superb omoye pa eno na wakra house ashe na yesena ode coach Bashir for the other why Mr. Coach Bashir for the other he said you poor match no and I'm call via na nim kakra no so gina no see the whole world yes he say yes the whole world everybody have seen that they have cheated us and I'm excluding me also the whole world also the whole world obia was all can world now I don't know say obia mo apaka bi obia mo say yes no I'm say excluding me but say excluding you I'm say remember no only video chem and video ben also brand no video chem I don't know one come na video na chem say edu ba bi no onu ahu say do ka fe de na ya kama na abeda de serious because video bia ni video ni e kire say you mean park video ben na be ya chem ya ko mo ko say two name ba ko kra offside kakraka so ya jimam ni abobo na Steve apia tututu mo na mo atwa na agi penalty o say obi o park bia mu say yasisi omo so obi o mo park bia me nka na nipa na okroma bebre so hu ne say ne Ghana ha ba bebre ene nko form no ye different omo ne say we die bibi wom say me be say emu na emule fo na ju fo no hum ya na masisi omo ene me say demori ya karela fo na baba ya de ne bia no se mu ni say baba ya de no eye penalty dia de we peta ne penalty dia ne December awu so ye de ne je so mu de clear ye de ne akora no si watnase boy na oni bobo no atnasa anya ne video on serious player so wa Thursday no na me ka che say Steve Apia no mo fa no bo so o ka me tsa na me so mo fa no bo oni bo no ya hwa me hwa bo no mu say ye ne bo a bo aye eno ana stadium to say Ewakra House ne Lions game no bia hwe bia manfo nyina ni wo game no mu ko du ye ne sere na game ne si ko ne ma be na na ekoso ma me bia ne si stories ya you ko du ye nde na supporters no dodo na obia go vim se be win but na part of the supporters so esuro game ne kakra ha supporters no bi musuro game ne kakra because almost so munim de Bashir Hayford betmaya nti ewoma ye ball na ase de na almost start boy kakra na ayam hihye ntimi ntrase because set was say ball na utimu say wo person ye bibi na set was say abeka akire for na supporters ne kasa but akire ye wieness and say set was say ka wo man say man button e nko ba no bo 8 ntimi ntake akire ye wie no na nka eblem ko ye wie na sa na ye set na na opese okoje ball no ba nti se ka afo no mo se ne wonko ono anko animu nti okọ animu so ntumi se ball no wo bo so nti first half no kra na ani aje na eye bibia nti ne starting nya chance no and Bashir Hayford man ni eje kwatra se no ono abetna bench ho de ho fire pa no mo nya chance na ye goalkeeper na wo mu se o ka ho na 11 de but de bia ye mbona baso na support de mo mpa ma no ye goalkeeper no and no balls bia wo yi ya no yes anka heart of lands for no nye sen committee high kenye san ka mbisi anwa ga bia no kwa chom kofi God's boss ni bi buy obo pa hey ben no anansem be no mo ka for say o said the obia bona baso go na ye ni so wetu about 90 minutes ye ni se bia coach no start minutes second half be yafu but wo so bo no ma utumi say ye kra na expect say utumi di twitwi sa foul dia o creative bebre mai ba utumi say kan first half no ye no ko nanimu a nka benya set pieces no wani mu but no wo bo fifi pa na o criticate fouls no but set was said we ya de no ade I'm for feeling was studying. I'm feeling pa say kra yanko betim kra mpo no ahwe kra ni betim fo no be kasa some ba kakra na edna ba some anya because say that man for feeling the pa obi am ko bechema mo ko jiska free bechema say so mo pese mo fa set or say o mo pese set or say bobia say den ko for be stadium because ya ko na ya shime what is oh say we asembu ha wo kan no kre so mo play amra bi mo fa sule montari mo si sule ye obabi am mo fa no kwa we dia kire betu eska mo fa no kwa we se sule be ba bi dia team ne mamuska na Messi Argentina for ko boyfriend man no Messi kanwa say we score moje Messi kanwa we score moje nti se to say ye ni ko bechema na wo be 50 cedis na sikana ko dabi ese bo na kakra dia de no baba o ma ye dia yemena ka hono no abo de go no ma nti no ball ni ball a wo so ball na o fan fifi no o twa mo no mu so na tare so ni jesi so nti no radio seto se bobo pa na asia ma no so ba no so sa wo no so ni bobo pa ne ya expect na sa ono so ba boy na tamalini na ono so no aka
kaka on the said first match into no ye hwe no se bia betim so ba ya de na mum no aye da nyame ase se yatumi akofa 3 points e be da nyame na mum Sunday so ye wo match Sunday has supporters in na sister fia so no ni se sister no me mpese na roba ho ntinu me bom pa ya ma na pa se nyambo Monday a kina no so medi nkunim nanka bibia akoso kama o bom pa ya ma afia mponsa sin swate man shakotoko omu sha so me de omu wi no match me de mini match problem bond me bom pa ya ma sister fia se a kina omu win match was me mpese no roba ho sa go na no enra na kotoko fo bebre kra ta ma chisa mo nwen na ayini munye de league ni munye de kotoko fo bebre wo bo sam say mo ma ten say no so ya hye wa ne so he mo wi ne wa no de ne ana mo so no bo sam say ma yi ano mo so ma no de ne ndi kam ye di a aka say na wa ka tire me so wa bo sam say mo ma ten say me si ya wi ne wa ne wo si mo wi ne wa no de ne ndi ka wi ne ya bo sam na ma ye di so na mo bo no kra no enje penalty bia na mo bo no so enje penalty say o penalty no o stadium no ya sa kwa na so ko ko pie mo Matias stadium in Zambia na Nkufaka say ye na ye nyina so the penalty as a referee kwa ya atwa kakra se no ade no say ha na bo we ye twa kakra we wo twa kakra wo twa de eno de se man shangle se ka bibi be mo no ya sha se tire kwa ya no e se de libre ko me na bass ni ye chapter 9 fon bi na free ko se the match we dia because ye match say twatwa so no bo bechem no bo nation na ko duana because that match no we say first round 2 matches we nya 0 points and they say anya 4 points so ntinu na e say ni bro match ya win out of last match because come share 2 nil they say head to head mu bitie ntinu na say ni bro match but say monya gidi so betima de league no league they say akase ye boba ye nkase ba ya say Chelsea for no ye be dey ni kra na ye say ye boba so no ye nya ni coach no so din komo bat and they ya chira ntenu ye fa so chira kotoko sha na maboma se abu mo sha dia ebe ha adwene dia but because amo sha kotoko sha be ha adwene because ye ko betem ni dia ko si ho no e sha be sa ko 4 points no ntini ni kotoko sha no ko 4 points na mo ko betem okay e ko betem ono so ko young apostles so so mo so young apostles o mo fi o kra no ni hu mo yiye na ti e se china de o kade wa kotoko mo ko 7 points o ya mo ko 7 David 7 de member so ngeji was say make sure say abeka wadu ha nti wadu ha ne yeboko mo be say mo ne kotoko ya ka wadu ha as mo be tan swate man for church din so much Isaac say wo san hye wo ha Isaac bo aso hye no wo san hye wo ha magimi ni oba se ma ka kire no uni abobo mini oba uni aba adamfo no adamfo say wo na adamfo no wonim no wo san hye no ho wo ba junior ba na finish so on kotoko ko bobo ma ka kire no na no ba no ya cross wa ahira ahead bo wa ahye ho o we de nhyɛ ho bia ni ho wo hyɛ ho de amso atamafo no mo fa nkyɛw ye has for class ye so ye fa nkyɛw ye sero okay kina ma kine ye o mo you fancy and I see I has for Royal Oak fans almost so no me kwa no mo se Jesu o mo kwa na ehye bi obia ni bi place no Royal Oak Royal Phobia fans okay almost so mo Jesu we say me famra muslim famra the boss player kinebe ana mo mama Jesu se famra muslim famra mo Jesu mo feel pa na be du akade na ken nkwa ukwa acha ken ma program de ana muslim fa Jesu we to muslim fa Jesu we bro ti mo obia ha supporters so famra se kotoko fa wono mo ne wo krumu so ma famra nti ye de abra mo ne kotoko fa ne wo krumu ko fa be chemi Jesu o refi ene kro mo de share yim ye kan say o mo yina boss red na kotoko no ya trogo no package de brand so mo fa bi ba me na sa fi ni yesi I say about first round na wi o we plan Sanchez doko ja so ma fa Jesu amre so nti mo me no mo na to nti we na de ba me do mo se pa na kamso me fa ma Diana na kotoko ni we we nyini ndi wo ko ba bi za o ba de sa replica Jesu obi de ko ba bi o de ye mo hwe enya adwuma wo koto a wo de koya anyi ba say free ho no te say de esami na wo je koya ade say be ya adwuma esa na te bia woni anti we no free mo direct no say kotoko ni nya obetim dey bibi say yes your mo dey a betum akoto but enya adwuma but dey free mo direct no mo say we nya dey free mo wa ope me nya dayan dey hye ne bia no metu aworo a ma wie okay na no ya adwuma san ya mana ya adwuma o Ghana league no timi ye eya ba say mire bi na mi tu mi ko stadium was after 2008 no mu tutu e mu ji park no so nema bi o mu yi ya me di manu hu ye no baby wo hokra na has Jesu crash ase
na hene se mo na mo ko sase na mo stadium mo Kumasi sports stadium how na Kumasi sports stadium some ko na ko jesi at the house jesi so at the hon na grade ni be juice and me say hey since they ba ya bre from into ya aduma pa we don't say you fair is you clear penalty. Has strikers no who papa hine guys boss na wanya ya major penalty sisi yawe no tra camera kura bofu kotokoni say ne o si da from ordinary stepping from na mo for so wait say na kuru ko era Frankasa the inti when am I wait yes kwame no kana kwame aya you know mugaje say down waka oh debi because after the game then akasa okay ni pranish and baby are because stack away there entimi ma won go off sir inti football it could be say debi football injury here obi timi e wo me am keke obi amnya emfa ne nine card ko timi pra enti football injury em fa ho ne contact say emu adi ana say emu nyade eno di obi be pra em fa ho so we twa de kese se e bra contact na aba kese ba we mpra obi o so a contact ni e kikra bi so sa player no akwa pra kese so injury situation na dia Shankiki dey we pra affect him no crepe wo mi esa affect